Whaatalo whaatu le suafa mamalu o lo tātou wali I whaaula Iesu Keriso. Ono uingoa o sala pawhiti mai whaasaulala tango I le langi le ota. Atono o lea ua uli masao e peo le ingoa le la awal tamaitai, taulanga momoli lo mau le atua. Ono le whaamoe moe le aso. Manatu foe ua pi I ama atu se whaatau waa I le whaafeiloa ai. Ai na mua mua. Ai mai se le tanoa I le awhionga mamalu le tui atua. Ai tau ia ina ia mawalunga se vi inga o le atua. I le nei fili fonga waa o mawhauwhaunga, o manatu, malangona. E ala I se sau wa o ngā amata. O le itu maa losi, I le whaafai le leina o le tato o mea sina, le ngangana Samoa. Manatu, a o le amata ina le pepa. Ia o le matu waivainga na, se matu lutala na, e whaapea o le upinga, e fili fo laulo na o ngā. O le upinga, e fili fo laulo na o ngā. Whaapea se langona. Le langolango ina o upu io a onga amata. E whai ma se whaafai lele ngā manatu, langona, e wha o ngā tutonunga le mu ia o ngā mawhanau, la I tipo le a onga amata. O le ata le tau te sila mai ai, o se whai a onga tamā, ia o lo o whaasoa I le whanau, e ala I whale Samoa, ia o nisi o vaenga o lato polo ke tina whai, ai whasosoani mai ai, ia le sauwha inga o tangata lau tele. O le aongal nei e tu I Hawke's Bay, e ta ua o le puna vai, o le ngangana Samoa mai le ekalesia me tatisi. O upula ia o ngā amata, o lo sawai sao nisi fo I o tamali I o le tato watunu, ia o le susunga le whaletua, malolo manu malo, ia lo nisi tani elu, ilana mau le lua fema le lima, lua fema le lima le aonga fefe au. O lo ia whaapea ie, o a onga fefe au o rua ia onga ia na iai tutono e kalesia, a mese lawa tutono le e whakasa, I le ola au ina whanau. Ia ona soso ai lea male a fionga ia afamasanga telesia McDonald. Ilana ia tustusinga, wow, se tasi leo o tūle toa o ngā amata na amata ina o ngā amata I Samoa. O lana ia manatu, o le upu whaataitai. Sa wha o ngā I aso la, o na pē sa whaataitai I kindergarten movement, le nā watu I Samoa. Ai wa uma o na iaia tatua wa o ngā whaiwhi au. Le o mea tamine I olo o tau avi ese tau avi ese mai manatu tangata mai lea o ngā, mai le upu whaataitai. Awa o le taimine nei, o le ua mautu lea le upu ia o ngā amata. Sa wai fo ila I le tina ia Whirini ete, se tasi fo I o amatu whaatina I nei o le oa o ngā amata. O lana ia mau o le upu a amata pe se upu na au mai, whaavai mai tutonu o hao ngā susa, o lo patino ia vasenga mo whanau la I ta ua o le vasenga a amata. Pe o inala le wa tu whaatase langona o tina ia ma ai mese foi ia le ia baenga o tangata lau tele. O tala whiunga le leile whaonga o le upua o ngā amata ia peila o ineila I New Zealand ia wha ai mese lava I nei New Zealand o ngā amata lava ia o whaonga ina le upu lea le tele ingua e whaingoa ia o ngā amata e pe whai ua le upu lea o ngā amata. O se langona fo ima se whaatau wa ai le whaasoa le nei tai au. O e pei ona whaapele matou lutala o le fili, o le au penga e fili fo lau. O ngā amata. E moni a lena ia o ngā amata pālang nei New Zealand.
Ai o aʻoga amata Samoa, o le fatu na totō mai i Samoa, saunoaga lea a le tinā, si matou tinā peleina iā Whirini ete. O se miti, ia ma o le whainga malanga mai, o lea fatu na totō i Samoa, le wa au mai whaau wau i nei New Zealand. Le iai mau mai fo i le whalitua le tina o tu ina malolo manu malo whailangi le wholaunga ia i o le sina tango i langi e whaapea. E mau tele o tau mawhai i nei New Zealand, e le o tau mawhai i matua ia wha pui pui, wha whale pui pui ta mai tile wha Samoa. Ia avea le ana watau a o ngā amata i nei. E whai ma bridge, e whai ma wheso o ta inga, mo le si o mga fau lea wa o lai fwai whanau ma whanau lai ti tono New Zealand. E whapena fo ila le mau a le tinaya a whamasanga te le sia McDonald. O lana ia nā langona o le ele o mai o umal taimi o le whataitai. Ai whaatino lo ngā luenga i le mea e tatau o na whai ai. O le si mau tā ua lava mai le tinaya a Whirini. Whale tua ia Whirini. Church is the backbone. E se taimi sila e tele o aonga amata i nei New Zealand, o aonga amata na whawhau ma whaatutu e a whionga po sunga i whawhiangainga ma o lātou whaletua e kare sia ese i nei New Zealand. Ia sila mai lai le ia aonga amata i Aotearoa le i New Zealand e whase fululua whasu tolu lea whainga o aonga. O te le fia talanoa lai le au whainga, lana o te le pa u ilalo au whainga. Ai i le taimi o te le o au avatua fo ia whainu mera o a ngā home base, na o a ngā ia early childhood centers, a ngā amata. Ia e sila mai lai ina ia mai le lufulu, mai le whase fulu tolu na e lufulu wha o ngalo i lalo o ekalesia. Ekalesia sofitu, e whakasa, metotisi, Beriberiane, Presbyterian, Katoliko, ma le Assembly of God, mo le mau i oa. Mai le lisi le na, a mata mai lunga o kilani na e tele ia o ngai lunga o kilani. Pe le afa o le whātoro na pe luas full whāwa o ngana i au kilani. Ai e tasi lea o ngā le lotu asofitu, lua o ngā ale AOG, lua metotisi, whā katoliko, whā lotu Beriberiane, e sifuru tasi e whakasa, and the remaining sifuru walu o ngana i lalo whaamalumalunga le community po o ainga family trust. Ia o le tele fo i o aonga ia, o nisi o tele o aonga ia o aonga na whaawai o ngā amata mai le tasi iwa walu fitu i nei New Zealand. O tau mawhai pia, ma whai le tautua e ala i le whaawhai le leina o le ngangana a nganuu ma le whaakirisiano i tutono a o ngā amata. Wālawa alo mwhanau la iti ia. O le ata le ilo atu i, o le ata mai le aonga lea o le ata o tupulanga le Pasifika e tu i Aukilani i Sifo, West Auckland. Ia e sau se taimi i wha umala o wha asua i se video i se ata wa uma o na tāpena e le aonga lea. Le aonga lea o se lato sau i le whaamanatuina po le patipatia o le vai aso le ngana Samoa i nei New Zealand i le masina ia me. E le mawhai o na whai se na atoa le whaasua e au noa ma se acknowledgement po se amana ia o le sau tama ia o ngā amata. I te tonu lava i New Zealand, e se le tāua, a wai ei taimi e o tina tulo, e o e o tau, maua mea lato tusi pasi. E tele lava na whaini a lato saunoanga i a lato whaunga, ana lea i o matu a inga, matu teitu olua, e le tau lau o le whaamoi moi. Pe ila e whapenala sila mai lai le
i tama o tele o tama o whaia unga. O whaia unga. Pele lalo le ata lea o le whiunga ia mausu, wharani. Ia o ia le nā le whaia unga le loi i lea unga lea puna o le ngangana Samoa. Puna vai o le ngangana Samoa. Ia whapele ia isi tama o lo whaia unga. Ia o isi o lo whai ma managers te tono pūlenga o a unga. O isi o lo whaia unga university. Ma tau ave pea le lango i lea unga amata ma le lato manu lauti. Ia e tali tonu fui. Ana le se anoa fui le sau o le Konesula, le whiunga le Konesula. Pe ona ia ile ata whapea le mato minister o tangata tumotu ia Aupito. A whiunga ia Aupito Sua William Seal. Ia whapea le High Commissioner Samoa. Peo o nisi o tama tā ua lava, me se lava le telefo. O le lato sao ile fusuina o mata upu ilunga le lato fui mata tā, ma lato mata tia le whaavao malo, ia mata tono o pale mene. Tā ua tele le sao tama, ia sila fui i whaino mera o whaia o ngana iai. Ia e toa tele a whaia o ngā tinana iai. Lua afe ma le tolu tasi whaia o ngā tina Pasifika. A tonu atu mailo ia Samoa, e pito tele a ia Samoa. Ia tu wifo lola i tamana ia i 5.5. Ia le lope pe feo lolo ai fo i Samoa i tonu i la umai tau atu. Ia e pe se 5 ni whaia o ngā amata Samoa o ni tama. Ia wai manatua a taulua Pasifika e iwa tumotu. Ia o le siva ainga e fia whaata waina le sao tama lana na iai tama i le whaatuina wa o ngā amata i le ngata i Samoa o tutonu i nei New Zealand o le e tā ua i pia e folau lava ia o ngā amata ia ai e o lua lava ma le ia whai ngā pāanga lea e fili folau e whai ngā pāanga lea tama matina i tutonu o lato whaiva o tiu te whaile whai a onga ia o ngā amata. Ia o le o nai matatia ausia some goals na ausia ia o ngā amata i nei New Zealand. Ia o tasiva walwha na whaatu waila o ngā amata mua whaatasi i nei Wellington i nei Aukilani o na whaatu waila o ngā amata mua i Wellington le sa tasiva walufitu ia ona ia whaatu le society tele le ta o le sasia le tasiva walu e o mai nei o lo folau pea o lo fili folau pea le sasia ia na le tausanga lua festival tasi sa whaamanuia i nei lea o Samoa pau le o lea o ngā Samoa o ngā amata ale Pasifika ai o lea o ngā amata fu na whaamanuia i nei i Pukalame e ta o le ofisa wa o le Center of Innovation ua mawhaina o i le au suesue whaatino ala tu suesuenga i ni autu o lo mana na o i whaia o ngā tasi lava lea o ngā amata. Ia sa whapena foi o lea o ngā amata lava le tasi na mua au sia foi being a finalist for the New Zealand Prime Minister Awards in Education. Lea o ngā Samoa le tu i Ponsonby i Aukilani. Na whaamanuia i foi la i o lea o ngā lea malama moni o ngā amata o lea o ngā le e whakasa i Palmerston North i lalo waenga le sunga whawhianga i a Periti whauolo matiana. Na whaamanuia foi la le the same award. Le award lea o le pine tauoloa lea o le being a finalist. Na halu whaalawanga mai a o ngā amata o ngā tūlanga lua o ngā maurunga. Le e whaamanuia i tatoa o
ia sa ia fo le lua fesfulima ia sa vala au dia inai lo fa wa ia me se fo fatina sa asia le sunga le faletua tina malolo faletua ina ia fireni ite ma te o te fai ma o ma panelist fili ina ia apalai e te tauna talia ma apalai le atu i vaenga lava le fai ngā opine tau oloa le alpalemia New Zealand i mea tau onga ia o le lua afe sifulma leiva e tau na lau atu pea lana o le folau le folau ia o ngā amata ini New Zealand lua afe sifuluiva ia sa fai ia o ngā amata mafofonga tau momoli masui o ngā amata al Pasifika e fusu te tono al palemene e ala le mata upule ta o le IELTS po le International English Language Test ua faala i titia ai faia o ngai o ni sui e fia a o tau e fai mawhaia onga. It's a test you sit ia mawhai ona e English test, mawhai ona e alua te au tau whai o mawhaia onga ia e o mai nei a olo o fusu pia. Wei ei nei vaenga ua a mata o nā mana ia mai e le leo o nei a onga a mata sui o a onga a mata lena ave ia a tonu e sau se taimi wha manuia le tua lea tūlanga o le tautua. O le tausanga o tea sa wha manuia ai ia le saasia. Sa wha ia le saasia ma le winner of Sunpix Awards for Pacific Education in New Zealand. O le whatua o a leo o a onga amata. Ai whaftai wo o a onga amata wai o te le ulua po o isi vaenga tūlanga lua ma isi ai whawhetai ua mana ia le tautua a onga amata i le ngangana anga nuu ma le whaakirisiano. O loo iai fo ia conferences, international conferences, whaavau malu, wa uma ona whaatino ea onga amata e ala le tautua le saasia i te tono Samoa, whai ia whonutanga, ina ia whaasoa la ngā ua, whaasoa ia le to mai, ina ia o launga tasia, o le sitaime ina ia vaaipo o po sao nei me whai nei i whafo, ia ma whai lava le tāwhisi le whainga, whai a onga amata a New Zealand, whaapea ma Samoa. Ia ma se vaenga le taimi nei au te loa le uma i matatia au sia onga amata. O le tausanga nei ua pasia ai ele mata ele tu sue whainga research ale matanga luenga a oa onga. Se suenga o lo o tau mawhai ai ia sui ia pe ona ilalo le tau atu. Ia sui ia lo tau mawhai e tapena se whaavaa a frame mo infants and toddlers, mo pepe mea mwhanau la iti. I te tonu a onga a matalana lea e maalosi lava le sau o manatu malangona whaale Western Palangi. Ai lo tau mawhai sa mo i nei New Zealand. Ina ia tūma oti lava o tātou manulauti ma tātou lava langona e whawhau ma whaafai lelea i alo ma whanau o Samoa. Ia o le tausanga nei o se ulua i amana ia lea mai le matanga luenga o tangata tumotu, Samoan Language Champions. Whaapupu atu, ia, ona na mauai fo i le Language Champion ia le sui o a onga amata. Amana ia mai le matanga luenga lea, whaafitai ai fo i le saasia mo le whaaia ea, i lo whaatau wa ua mauai lea, ai le umai, tausanga fo i lea, toi whai isi pine tau o loa whaapea, o le slide le so atu i e tau ona whaailo tuai. Le teleo trainings, a tono e se whaatupu manatu fo i whafo. I tato wā o ngā amata o lo i whafo i isi atunu. I le teleo o trainings whaawhaia onga, a onga whaawhaia onga. Ina ia mawhai ona amana ia i le ngangana, whaatino le ngangana. Ia, when you talk about assessment, whaawhia ona ilo tamaiti, whaawhia le whaape i ona wa aile le
milestone le tūlanga la wao i le ola tupu ai o tamaititi human lifespan ai whaape ia le vainga o metotia whare suinga everything from a Samoan worldview o lea wa na ausia ya o ngā amata inei wa na whaile lea o ngā amata training a tātou lava na whaatautai al tina ia whireni ete whalitua o le toia ina malo manu malo ia o le una ia tātou trainings lava ia al temine o le o toia ia o no le tau mawhai e fusu pea le vaenga lea o le suenga vaenga le ai outs awa o nei trainings pena na walana le toia ini se toia o e au tau o no le suenga le o whai mapoloka le suenga ingilisi lea ia e longa tupia na ausia e New Zealand tele o mau trainings tau e longa tikiri certificate diploma tau le degree sa tau ta pena se postgrad ia ai saulo male suenga lea e su ia amata lo lea na le toi ai sisi e fia awai ia ole pizza ole slide muli lea lona lua lea ona umai lea le fasoa o se fasoa atu lea mai mea le matanga luenga o nga lue le tani nei o le nei matanga luenga le Ministry for Pacific People e matua faata ua le ngangana i ana fa maunga e ala atu fufuanga faata titia ua faapolo kala meina ia po o mafoi ona faia inga in the policy making o le lalanga fou ia ili nai fa e ta ua le lalanga fou ia o le manu lau tipo le fufuanga mamau ma ona matati e fa te sila mai ai e fa autu uma inga luenga o matanga luenga ai sila o lo fa ata waina inga ngana anga no ma le fa sino manga ina ia ola lau siusi le soifua malolo ina o tangata tumotu ia o lo fa ata waina foi la ia tana ile anga vale ia anga nu ngana e iva o vai aso e tofu lava ngana e iva o le Samoa Tonga to Elau atu kuki ni we kiripati fiti rotuma matuvalu e iva tofu ma le vai aso le ngana e fata ape te tono le tausanga atu ina ia patia i tausanga uma ia that's the commitment o le matanga luenga i ngana nei ia ona sawela ia le pito i lalo o le Pacific Language Strategy o le taimi nei o lo file consultation o lo a amifina ngalo tangata ina ia au maisola to manatu i le tau mawhainga o le nei strategy o nei au tuolo ia i tau mawhai key actions ina ia faatino ina ia tatai langona o tangata i le tāua o le ngangana ia tatai langona o lesi ia faatupu tele ina avanoa e au ina ai tangata e au ina ai le ngangana many opportunities to learn Samoan language ia malesi vaenga muli ia fafauni vai panoa e mawhai ai ona talanoa ma whaonga i le ngangana fafauni nisi vaenga ina i mawhai pēlau te tono o parimene o anisi vaenga mawhai ona whaonga i le ngangana Samoa i te tono nei New Zealand e mawhaina e alu e sulunga le upenga te whailangi a le matanga luenga o le npp.gov.nz o lo iai umai ia nei whaamau ia e whaai ula u ni ulangona la whaasua i se ala ngā upu na whawhau mai e le susunga i le whawhiangainga ia upolu luma wa ai o le ekalesia me tutisi ma o lo upu lea onga i le Pacific Theological College i Fiti e whaapea o lo utoto o le mea tō tino mai o umatua o te le pule ai na ona o whao ngaina o le toto e folau so o se vai panoa o tola wapi mau ai tangata Samoa i nei lalangi. O lo tau ave le toto e ala i le tangata ola o le tofi mai le atua. O suli, o whaalupenga, o ngafa, o whea ngaina. O ia matawha i oi whaaleanga nuu.
e tau aveina le upenga i loto manganga ina ia no fale te uloto, to tō fatu moana ina le tā ua o le tātou ngangana mai tua a. O le tangata ola o le upenga ua uma o na fili e tua a. Lea ua folau le vasa loloa and settle in many countries. E folau awa e le na o le tupulanga nei. Ai mo le isi tolu se fulu le 5 tau sanga. Ia whaapena au na fili folau le tangata Samoa. Malana ngangana i so se atunu. Tātou te folau ma malanga i ai. O le maua o ngā amata i Aotearoa. A e lua le mea e te sawai. E te lua fo le mea e te alu i ai. O whanau ma o ngā amata. O le upenga. E fili folau o lātou wao ngā. Ma e tū mau pēa lo lātou wao ngā. O le upenga e ngā whai a inga nuuma e kālesia. Ia, ma sā moa i le lalolangi atoa. Tātou apo lau talo le tātou ngangana. O le tātou tofi mai le atua. Ia manuia le tātou wha moe moe. Ia o le video le la asaso. O le video le sawa o ngā amata mai Aotearoa. Susunga ia, le awhionga ia toi susulu le ata tipi. Ma le a onga le ata ata o tupulanga o Pasifika o ngā amata mai au kilani sifo. Ia usil mai moa ia manuia le tātou wha moe moe wha aftai.